Okay, jawab jujur tau. Pernah tak bila you scroll video-video kan? Lepas tu you nampak video beg kuning lah dan video tu you tahu video AI generated. You akan beli tak daripada beg kuning yang mereka buat video AI ni? Sebab common kan kita akan assume yang affiliate ni mesti tak ada produk kat tangan and tak pernah pakai pun produk tu. So macam mana dia review, kita boleh percaya. Video AI ni memang nampak perfect, model nampak cantik, nampak flawless, movement dia smooth. Tapi at the same time, bila orang mula tanya soalan-soalan dekat bahagian komen, saiz apa model pakai, material dia macam mana, panas tak, experience guna macam mana, kadang-kadang affiliate tu pun tak ada jawapan dia, tak tahu nak jawab apa. So the issue is sebenarnya bukan pasal konten beg kuning AI ni bagus ataupun tak bagus. Dan juga bukan pasal harga lah ataupun pasal produk. It's more about trust. As a consumer, kita kan consumer, kalau you tahu video tu video AI generated sepenuhnya, Rena cuma nak tahu secara jujur, you akan beli ataupun tidak bila you tengok video AI. Yelah of course lah sebab nak buat kita yakin sebelum kita klik check out. Sebab tengok komen-komen yang Rena letak dekat sini, ini adalah experience orang yang bila tengok video AI dia akan skip, dia akan tak tekan langsung beg kuning nak tengok harga whatsoever. Rena cuma nak tahu sebab Rena punya team pun ada yang buat video AI dan dia mengadu lah sale tak berapa nak cantik dengan video AI dia. So it's not about you pandai prompt ke, you memang tak pandai prompt ke. Kalau okay video AI you akan membeli, so Rena pun rasa nak belajar dan buat video AI untuk beg kuning. Tapi itulah Rena nak dengar pendapat dulu. You all suka ke ataupun you rasa bila you tengok video AI you memang tak akan beli langsung? Jom kita at least kita tahulah info ni kan. Jomlah share dekat komen. So nanti Rena akan rumuskan dalam satu video. Kebanyakan audience kita anggap diri kita sebagai consumer, kita akan percaya untuk beli ataupun kita akan lebih percaya kepada mereka yang real bercakap, share experience, tunjuk kalau baju ke, tunjuk produk di tangan, tunjuk produk masa dia pakai, the real human yang review. Kita share tau, nanti Rena akan buat satu video khas, kita tengok macam mana hasil dia.